wigeze wibaza icyo baba bashaka kuvuga iyo bavuze ko igihugu runaka gikize, ko kiri mu nzira y'amajyambere cyangwa se ko gikennye? Igihugu kiba gikize iyo gishobora kubona ibintu gikuraho ubukungu burambye kandi koko ibyo bintu kikabibyaza ubwo bukungu. Igihugu kandi kiba gikize iyo gishobora guha abaturage baki ibintu by'ingenzi by'ibanze bakeneye kugira ngo babeho, nk'ubuvuzi, uburezi, amacumbi, kandi ibyo byose bakabibona binyuze mu bukungu bushingiye ku igura n'igurisha risesuye, aho ibigo bitanga serivisi zitandukanye bikinjiza amafaranga hashingiwe ku ngano y'abakeneye izo serivisi n'ingano y'abazitanga. Babyita offre et la demande. Bavuga ko igihugu gikize kubera ibintu bitatu: urwego n'umubare w'inganda gifite, urwego rw'imibereho y'abaturage bacyo, ndetse n'icyizere cyo kubaho cy'abo baturage. Ibihugu bikize ni ibihugu bifite ku butaka bwabyo inganda nyinshi n'undi mutungo ure mu bukire. Nk'urugero, bitewe n'inganda nyinshi kandi zikoresha ikoranabuhanga rigezweho, ibyo bihugu biba bishobora gukora ibicuruzwa byinshi kandi bigezweho. Ni inganda zikora imodoka zigezweho, inganda zikora indege, izikora ibikoresho by'ikoranabuhanga, kandi ibi byose izi nganda zikabikoresha ikoranabuhanga rigezweho ku buryo gukoresha ingufu z'umuntu biba ku rugero ruto cyane. Izindi nganda nk'izikora imiti ziba zishobora gukora inkingo, imiti ikenerwa ku isi yose, byose bigafasha mu kuzamura ubukungu bw'igihugu. Ikindi kiranga igihugu gikize ni uko imibereho y'abaturage bacyo iba iri hejuru. Ibi bivuze ko abaturage benshi muri icyo gihugu baba bafite amafaranga akenewe yo gukemura ibibazo byabo by'ingenzi. Aba baturage kandi baba bafite uko biga bitabagoye kandi bakivuza mu mavuriro agezweho. Ibi byose bikenera ibikorwa remezo n'abakozi bahagije kandi bafite ubumenyi bukenewe. Ukubaho neza kw'abaturage ndetse no gushobora kwivuza byoroshye bituma abo baturage babaho imyaka myinshi, ariko kuzamuka kw'icyizere cy'ubuzima. Ibihugu biri mu nzira y'amajyambere byo biba bikiri mu rugendo rwo kubaka inganda. Nk'urugero, mu nganda z'ibyo bihugu akazi kenshi abantu baba bagakoresha intoki, aho bakabaye bafite imashini zisa n'izikoresha. Ibi bihugu kandi usanga mu kubaka ubukungu bwabyo byibanda cyane ku mutungo kamere. Imibereho y'abaturage ibiri hasi ugereranije no mu bihugu bikize. Abantu batari benshi muri ibyo bihugu nibo baba bashobora guhaza ibyifuzo byabo ku bintu by'ibanze nkenerwa mu buzima. Kwiga no kwivuza biba bikigoye. Ibi bituma icyizere cyo kubaho ku baturage b'icyo gihugu kijya hasi cyane. Ibihugu byinshi biri muri iki cyiciro biri mu gice cy'isi cy'amajyepfo, mu gihe ibihugu byinshi bikize biri mu gice cy'amajyaruguru y'isi. Ibi bihugu byose by'ibihangange bikize bifite inganda nyinshi, bifite inzego ziteye imbere, bifite abaturage babayeho neza, byose usibye kuba bihuriye kuri ubu bukire, binahuriye ku kugira umubare munini w'abaturage bize kugera ku rwego rwa kaminuza. Hari isano ya hafi iri hagati y'umusaruro mbumbe kuri buri muturage, ibyo bita GDP per capita, no kuvuga ingano y'amafaranga buri muturage yinjiza, no kuba umuntu yarize kugera ku rwego rw'amashuri makuru cyangwa kaminuza. Ibihugu bifite umubare munini w'abaturage bize kugera kuri uru rwego rwa kaminuza birimo nka Canada, aho 60% by'abaturage bose bize kugera muri kaminuza. Hari ibindi bihugu nk'Ubuyapani, Irlande na Singapore, aho hejuru ya 50% by'abaturage babyo bize bakagera ku rwego rwa kaminuza. Iyi Singapore yo tugiye kuyivugaho ku buryo burambuye. Ibi bihugu byose mvuze bifite abaturage benshi bize bihuriye ku kuba bikize, kandi ubwo bukire bwabyo bushingiye ku bushobozi bw'abaturage babyo, bashobora guhanga udushya mu nzego zitandukanye, bashobora gukora ubushakashatsi, utibagiwe no kuba ari abaturage beza bumva icyerekezo cy'igihugu cyabo kubera ko barize. Ibihugu bikennye hafi ya byose bihuriye ku kugira umubare muto w'abaturage bize. Nk'igihugu cya mbere gifite umubare munini w'abantu batize ku isi ni Niger. Niger iri mu bihugu 10 bya mbere bikennye ku isi. Uko ntabwo ari uguhurirana gusanzwe. Uko mugira umubare munini w'abantu bize, niko ubukungu bwanyu buba bufite amahirwe menshi yo kuzamuka, kandi bukazamuka mu buryo burambye. Ikibazo ni uko uburezi buhenda. Dufashe nk'urugero, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amafaranga y'ishuri kuri buri muntu wiga muri kaminuza ya leta ari hagati y'ibihumbi 9,596 mu madolari n'ibihumbi 10,662 mu madolari, aho ni ku mwaka. Ibi ni ibinyacumi bya za miliyoni uyashyize mu manyarwanda. Uburezi burahenze nibyo, ariko nk'uko byigeze kuvugwa na Derek Bock wigeze kuba perezida wa kaminuza ya Harvard, niba utekereza ko uburezi buhenze ugomba kuba utazi ikiguzi cy'ubujiji.
Mu yandi magambo, kugira abaturage benshi batize mu gihugu cyawe bituma icyo gihugu gihomba byinshi, kigahendwa kurusha gutanga amafaranga menshi ku burezi. Mu yandi magambo, abantu batize bahomba byinshi kandi bakangiza byinshi kurusha gutanga amafaranga menshi ku burezi. Muri iki kiganiro, nk'uko twabisabwe n'umwe mu badukurikira, tugiye kuvuga ku buryo ku gihugu kugira umubare munini w'abaturage bize ari urufunguzo rwo gukira, haba ku gihugu no ku baturage ku giti cyabo. Ibi bigendanye n'iki kibazo cy'umwe mu badukurikiye watubajije agaragaza ko hari abaherwe benshi kuri iyi si bacikirije amashuri bakajya mu by'ubucuruzi hakiri kare, uyu munsi bakaba ari abaherwe. Ati none kwiga bimaze iki? Aho ntibyaba ari uguta igihe? Ese kuba igihugu gifite abantu benshi bize bikimarira iki? Ubundi ni ikihe gihugu cya mbere ku isi mu kugira abantu benshi bize? Igifite abantu benshi batize cyo ni ikihe? Turanavuga aho u Rwanda ruhagaze mu birebana n'umubare w'abantu bize. Turifashisha ingero za bimwe mu bihugu, ariko kandi turavuga ku buryo kugira abaturage batize ku gihugu ariyo ntandaro y'ubukene. Turanavuga ku ngamba ibihugu byafashe mu kongera umubare w'abiga kugera ku rwego rwa kaminuza, ingamba zirimo no gutanga inguzanyo yo kwiga kaminuza, n'uburyo iyo nguzanyo iyo yishyuwe neza bikomeza kongera umubare w'abagira amahirwe yo kwiga kaminuza, bityo iterambere ry'igihugu n'iry'abantu ku giti cyabo rikarushaho kuzamuka. Jye nitwa Ismael Mwanafunzi, mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Ibyiza ni ugukanda ahanditse subscribe cyangwa sabone kuri iyi shene Ismael Mwanafunzi Docs. Tubahaye ikaze. Mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Aziya hari ikirwa kingana n'umujyi wa Kigali, ariko nicyo gihugu gikize kurusha ibindi byose muri Aziya, kikaba kimwe mu bikize cyane ku isi. Singapore. Amafaranga buri munya-Singapore yinjiza ku mwaka aruta yinjizwa n'Umwongereza, aruta yinjizwa n'Umunyamerika, aruta yinjizwa n'Umufaransa n'abandi baturage bo mu bihugu biteye imbere. Buri munya-Singapore yinjiza nibura ibihumbi 99 by'amadolari buri mwaka, ayarenga miliyoni 150 z'amanyarwanda mu mwaka umwe. Umunyamerika yinjiza ibihumbi 89 ku mwaka. Umwongereza we yinjiza ibihumbi 56 by'amadolari buri mwaka. Mu binyacumi bitandatu by'imyaka ishize, iki kirwa cyavuye ku kuba icyambu cy'ubucuruzi cy'abakoloni gihinduka igicumbi cy'ishoramari isi yose ifatiraho amasomo. Ubukire bwa Singapore ntabwo bwavuye ku mutungo kamere, kubera ko nta n'uwo yigirira. Singapore izwiho kutagira amazi ahagije, nta butaka bagira, nta n'umutungo kamere ukoreshwa mu nganda bagira. Uyu munsi isi yose y'ishoramari yikaragira muri Singapore kubera ko iki gihugu cyashoboye gushora mu bumenyi bw'abaturage bacyo. Ubukire iki gihugu gifite ni umusaruro w'ibinyacumi by'imyaka yo gutegura abantu. Singapore ikibona ubwigenge mu 1965, minisitiri w'intebe wa mbere w'iki gihugu Lee Kuan Yew n'abandi bayobozi bahise babona ko bafite ikibazo gikomeye cyane cy'ubukungu, kubera ko iki kirwa nta mutungo kamere cyari gifite. Bahise babona ko niba bashaka gukira kandi bakubaka ubukungu bushingiye ku kohereza mu mahanga ibicuruzwa kandi bagakurura abashoramari bavuye hirya no hino ku isi, ikintu cya mbere cyo gukora kwari uguteza imbere urwego rw'inganda. Usibye guhera ku kubaka urwego rw'ishoramari rukomeye bigizwemo uruhare no gusoresha make ku bashoramari b'abanyamahanga nk'uburyo bwo kubareshya, guverinoma ya Lee Kuan Yew yanashyize imbaraga mu kubaka ubukungu bushingiye ku bumenyi, byitwa knowledge based economy. Ubu ni ubukungu bwubakiye ku guhanga udushya, ari nabyo byatumye umubare wa ba rwiyemezamirimo muri Singapore uzamuka. Leta ya Singapore yashyize imbere uburezi nk'inzira imwe yonyine yo kubaka abakozi bashoboye kandi batanga umusaruro mu byo bakora byose. Buri mwaka bageneraga uburezi 20% by'ingengo y'imari yose y'igihugu. Ibi byatumye bubaka umuryango mugari aho buri muntu abona ibyo akwiye bijyanye n'ubumenyi bwe. Babyita système méritoire. Bibanze cyane ku bumenyi n'ikoranabuhanga, bibanda ku kumenya indimi z'amahanga, ndetse batoza urubyiruko rwabo kwigira mu kazi. Ibi byakuruye cyane ibigo mpuzamahanga by'ubucuruzi. Uyu munsi iki gihugu kingana n'umujyi wa Kigali cyanditsemo ibigo by'ubucuruzi ibihumbi 433 birimo ibigo mpuzamahanga bifite ibyicaro byo mu karere kose muri Singapore. Umusingi w'iterambere ryose Singapore yubatse ku buryo uyu munsi iramutse yitsamuye ubukungu bw'isi bwose bwahungabana washinzwe na minisitiri w'intebe wa mbere w'iki gihugu Lee Kuan Yew.
yabaye minisitiri w'intebe wa Singapore kuva mu 1959 kugera mu 1990. Ishoramari rikomeye ubwe ndetse n'abamusimbuye bashyize mu burezi bivugwa ko ari kimwe mu byagize Singapore igihugu gikize ku rwego kiriho uyu munsi. Kenshi yajyaga avuga ko ingamba ze zari uguteza imbere umutungo kamere rukumbi Singapore ifite, ariwo abaturage bayo. Uyu mutungo kamere kuwuteza imbere ni ukuha ubumenyi. Uyu munsi Singapore iza ku mwanya wa mbere mu bihugu bifite abantu benshi bize, kandi n'ubu igihugu kiracyafite uburezi buri ku rwego rwo hejuru. Bitandukanye na benshi mu bayobozi bagenzi ba Lee Kuan Yew bo mu bihugu byari bimaze kuva mu bukoloni, Kuan Yew ntabwo yatinye gukomeza bimwe mu byazanywe n'abakoloni b'Abongereza, ariko byagaragaraga ko byafasha kubaka igihugu mu rwego rw'uburezi. Nyinshi muri kaminuza zikomeye zo muri iki gihugu, nka kaminuza nkuru ya Singapore yashinzwe mu 1905, Raffles Institution yashinzwe mu 1823, ndetse n'ishuri rya Anglo-Chinese ryashinzwe mu 1886, yose yashinzwe mbere cyane yuko igihugu kibona ubwigenge mu 1963. Byongeye kandi integanyanyigisho cyangwa curriculum y'amashuri yisumbuye mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri zari zishingiye kuzo mu Bwongereza. Nyuma y'ubwigenge, Singapore yakoze amavugurura make ajyanye n'uko muri rusange abanyeshuri bo muri iki gihugu bagira urwego rwo hejuru rw'ubumenyi. Igihugu kikibona ubwigenge, leta yahise ikora ishoramari ryinshi mu burezi ryibanda cyane ku banyeshuri n'abarimu. Gahunda y'igihugu yo gutanga bourse nyinshi ku banyeshuri batsinze kurusha abandi bakoherezwa kwiga muri zimwe muri kaminuza zikomeye ku isi yahise ishyirwamo ingufu na leta. Mu gihe na Singapore ubwayo yari irimo guteza imbere kaminuza zayo n'amashuri makuru ngo bigere ku rwego mpuzamahanga, leta yashyizeho imishahara y'abarimu iri hejuru y'impuzandengo y'imishahara ku rwego rw'igihugu, bituma umwuga w'ubwarimu ukurura benshi ku buryo igihugu kitigeze kibura abarimu kandi bafite ubushobozi. Byongeye kandi gahunda y'uburezi ya Singapore ishingiye ku ihame ryo guha amahirwe abashoboye kurusha abandi. Hari n'abavuga ko ishingiye ku kurobanura intyoza, hibandwa cyane ku gushaka no guteza imbere impano zidasanzwe. Abafite izo mpano bakoherezwa gukora imirimo ya leta igamije inyungu rusange. Abahabwa bourse za leta basabwa gukora mu nzego za leta nibura imyaka 2 kuri buri mwaka umwe bamaze biga barihirwa na leta. Ubwo niba leta yarakurihiye umwaka umwe, iyo urangije kwiga uyikorera imyaka 2. Niba yarakurihiye imyaka 5, ubwo uzayikorera imyaka 10. Uhembwa umushahara bisanzwe, ariko nyine ugomba gukora mu rwego rwa leta. Imibereho ishingiye ku guha agaciro ubushobozi kurusha ibindi n'igenga iterambere n'izamurwa mu ntera ry'abarimu muri Singapore. Abarimu bitwaye neza kurusha abandi bahabwa inshingano z'ubuyobozi hatitawe cyane ku gihe bamaze mu kazi. Abarimu benshi boherezwa kenshi gukora imirimo ijyanye no gutegura no gushyira mu bikorwa politike z'uburezi, kandi abenshi muri bo nyuma bahitamo gusubira kwigisha. Amashuri muri iki gihugu yigisha mu Cyongereza. Guhitamo ururimi rw'Icyongereza byatewe n'amateka ndetse n'uko sosiyete igizwe n'amoko atandukanye muri Singapore yari ikeneye ururimi ruhuza bose. Ariko kandi byari no kureba kure, kubera ko Icyongereza cyari kirimo kwihuta mu kuba ururimi rukoreshwa ku isi yose mu bucuruzi no mu bumenyi. Aha niho Lee Kuan Yew yatandukanye n'abandi bayobozi bo mu bihugu byari bivuye mu bukoloni, aho gukurikiza amarangamutima ya politike y'ubwene gihugu no guhitamo ururimi n'umuco byihariwe n'abaturage benshi gusa. We na bagenzi be bahisemo gukoresha ururimi mpuzamahanga kubera ko Singapore bashaka kuyigira igicumbi cy'isi cy'ishoramari. Kuri Lee Kuan Yew, uburezi ntabwo bugarukira gusa ku mashuri asanzwe. Mu 1977, muri imwe mu mbwirwaruhame ze zamamaye cyane yaragize ati, kuri jye umuntu wize ni umuntu utigera ahagarika kwiga kandi agahora ashaka kumenya byinshi. Nguyu umuntu wize. Uyu munsi abanyasingapore hafi 60% bize kaminuza. Kuba Singapore ifite abaturage benshi bize biyifasha cyane muri uku gukira kwayo. Aba niwo mutungo kamere w'ibanze uyifasha mu bukungu, mu mibereho myiza y'abaturage no ku rwego mpuzamahanga. Iyo ubukungu bw'igihugu bwubakiye ku bumenyi, abaturage nibo bagira uruhare mu guhanga udushya mu nzego zishingiye ku ikoranabuhanga. Kugira abantu benshi bize kandi byongera imirimo ihemberwa. Imibereho y'igihugu ntishingire ku mirimo gakondo ibeshaho uyikora gusa, ariko ntigire icyo yinjiza mu bukungu bw'igihugu. Ndetse kugira abaturage benshi bize byongera ubushobozi bw'igihugu bwo guhangana n'ibindi ku rwego mpuzamahanga, bikanateza imbere ubumwe bw'abaturage n'abakozi bafite ubumenyi buhanitse. Twese tuzi itandukaniro ry'umuturage wize n'utarize. Ntabwo ari itandukaniro mu mibereho ishingiye ku bukungu gusa,
ahubwo n'imibereho isanzwe yo kubana n'abantu no kumva ibintu uko bikwiye kugenda iratandukana. Nk'ubu ubuzima muri Singapore burangwa n'imibereho yihuta, abantu benshi batuye mu mijyi igezweho kandi ikora neza, bakaba mu bidukikije bitekanye kandi bisukuye. Abaturage baho bazwiho gukorana umwete no guhatana mu kazi, kandi bakura inyungu nyinshi mu bikorwa remezo byo ku rwego rwo hejuru, muri serivisi z'ubuvuzi zigezweho, hamwe n'ubwikorezi rusange bworoshye kandi bugezweho. Iki gihugu kizwi ku isi yose mu kubamo igipimo gito cy'ubugizi bwa nabi, kizwi ku isuku idasanzwe ndetse n'imiyoborere ikora neza kandi inoze. Ibi byose ntabwo bishoboka mu gihugu gifite abaturage benshi batize. Abaturage ba Singapore bari mu bafite icyizere cyo kubaho kinini kurusha abandi ku isi, bitewe n'uko bita cyane ku buzima bwiza, bagakora siporo n'imyitozo ngororamubiri, kandi babona serivisi z'ubuvuzi bitabagoye. Nibura buri munyasingapore abaho imyaka 83. Ibi bintu byose ntabwo byashoboka ku gihugu gifite umubare muto w'abaturage bize. Umuturage udashobora gusinya, ntashobore gusoma cyangwa se kwandika inyandiko, uwo muntu niwe bavuga ko atize. Kutiga iyo wongeyeho kutagira akazi nibyo bihita bibyara ubukene. Bibarwa ko 90% by'abana bacikirije amashuri hirya no hino ku isi babayeho mu bukene. Birumvikana. Igisobanuro cya nyacyo cyo kuba umuntu atarize, hari n'abajya kure bagakoresha ijambo ubujiji, usibye ko henshi byagaragaye ko umuntu yabinjije yaranize. Igisobanuro cya nyacyo rero cyo kuba umuntu atarize ni ukuba adashobora kwandika no gusoma ku rugero rurenze urw'ibanze, akaba adashobora kumva ibyerekezo kubera ko adashobora gusoma, kandi akaba adashobora kurangiza imirimo runaka ku gihe kubera ko atazi gukoresha uburyo bugezweho bwo gukora imirimo vuba. Mu bihugu 20 bya mbere ku isi bifite umubare munini w'abantu batize, 18 nibyo muri Afurika. Usibye Afghanistan na Pakistan, ibindi byose nibyo muri Afurika. Niger ni iri ku mwanya wa mbere kubera ko 83% by'abanya-Niger ntabwo bageze mu ishuri. Uri muri bazo uburyo babayeho. Ubuzima muri iki gihugu cya Niger buragoye cyane kubera ko abaturage benshi baba mu bukene bukabije. Byakubitiraho kuba 80% by'ubuso bwose bwa Niger ari ubutayu, bihita biba bibi cyane. Abaturage nta mazi bagira kubera ko baba mu butayu. Ntabwo bahinga ngo beze kubera ko baba mu butayu, ibituma benshi bicwa n'inzara. Ushobora gutekereza ko kuba mu ngaruka z'ubutayu ari ikosa ry'imiterere karemano y'isi kubera ko ntacyo babikoraho. Ariko na Israel 60% by'ubuso bwayo ni ubutayu. Ariko ntabwo igira ikibazo cy'amazi, ndetse barahinga bakeza kubera ko bafite aba-engineer bashoboye gukora ubushakashatsi n'ubuvumbuzi bwatumye bakura amazi mu nyanja bayazana mu butayu. Ibi ni inzozi igihugu cya Niger kidashobora gukabya niba kijya kinazirota. Inshuro nyinshi Niger iza ku mwanya w'187 ari nawo wanyuma muri gahunda za Loni z'iterambere ry'uburezi. Niger iri mu bihugu bifite abaturage benshi bakiri bato. 50% by'abanya-Niger bari munsi y'imyaka 14 y'amavuko. Aba umwanya wabo wakabaye ari ku ishuri, ariko 2,600,000 muri bo bataye ishuri. Umwana wavutse akiga agacikiriza amashuri cyangwa se ntanayagemo na rimwe, yakuze ntabwo abona akazi byoroshye kubera ko icyaba ashoboye gusa ni ugukoresha amaboko, kandi aka kazi k'amaboko nako ntikaboneka kenshi. Yari muri iyo mibereho rero hakagira umutwe w'abarwanyi cyangwa se w'abagizi ba nabi umusaba kuwujyamo, ahita yihutira kuwinjiramo kubera ko aba yizeye ko azashobora gusahura no kubona ibyo adafite byose akoresheje iyo mbunda azahabwa. Ibi biri mu bihoza Niger mu mvururu. Umuntu utarize kandi biroroshye kumwinjiza mu mutwe w'abarwanyi ushingiye ku idini kubera ko ntabwo aba afite ubushobozi buhagije bwo gusesengura ngo amenye ingaruka z'ibyo bikorwa. Muribuka tuvuga ko Niger ari cyo gihugu cya mbere gifite abantu benshi batize, kiri no ku mwanya wa 10 ku isi mu bihugu bikennye cyane. Ibi ntabwo ari uguhurirana gutyo gusa, ahubwo kugira abaturage benshi batize niyo nzira y'ubusamo yo kugira abaturage benshi bakennye. Igihugu aho 50% by'abana bari hagati y'imyaka 7 na 16 batiga, ni igihugu mu myaka 10 iri imbere kizaba gifite aba-engineer babarirwa ku ntoki, kikaba igihugu kitazagira abarimu, ntikigira abaganga, ntikigira abanyapolitike bazima. Iki gihugu gifite abaturage benshi batize gishingira imibereho yacyo ku mpuhwe karemano z'isi. Iyi si yatanze imvura, barahinga mu buryo bwa gakondo. Isi yakongera kugira impuhwe, ntihazi ibyonnyi, ubwo bakeza bakarya bakabimara, ejo bakongera bakajya guhinga ibindi, kugera igihe isi izivumburira bakarumbya, inzara ikabica. Ubwo hagati aho ni kurwaye muri bo aba afite ibyago bya 80% byo guhitanwa n'iyo ndwara kubera ko nta muganga uhari wo kumuvura. Ubwo kandi ni nako abaturage baba babyara abana bazabaho ubuzima bumeze neza nk'ubw'abababyaye,
cyangwa se bukaba bikurushaho, ubwo bukene bugakomeza guhererekanywa, umubyeyi abuha umwana nawe akabuha uwabyaye, bukikuba inshuro zitabarika, imyaka 10, 20, 100, igihugu kikagenda gishira gutyo. Uri muribaza aho u Rwanda ruhagaze muri ibi? Umubare w'abanyarwanda bari hejuru y'imyaka 15 bize wari hagati ya 78 na 79% by'abanyarwanda bose mu 2022. Abari hagati y'imyaka 15 na 24 bize bo ni 88%. Umujyi wa Kigali ni uzi imbere mu kubamo abantu benshi bize, aho 91% by'abanyakigali bize. Intara y'Amajyepfo ni izi imbere mu kugira abantu benshi batize, ariko ubwo wumva nayo ifite abantu 72% bize. 54% by'abanyarwanda bize gusoma no kwandika no kubara, ariko bavuga bakanumva ikinyarwanda gusa, abandi bazi n'icyongereza n'igifaransa. Imibare ya RDB igaragaza ko mu 2017 umubare w'abanyarwanda bari bazi gukoresha ikoranabuhanga nko kuba yakwisabira service ku irembo cyangwa se kumenya uko yaguza amafaranga kuri telefoni bari 8.9% bonyine, ariko byageze mu 2025 bamaze kuba 75%. Bitewe n'uko u Rwanda rurimo kubaka ubukungu bushingiye ku bumenyi kandi mu rwego rwo kwegereza ubuyobozi abaturage, service nyinshi zikaba zisigaye zitangwa hakoreshejwe ikoranabuhanga, byabaye ngombwa cyane gufasha abaturage kugira ubumenyi bw'ibanze mu ikoranabuhanga ku buryo nabona ubutumwa bumubwira ko urubanza rwe rwashyizwe ku wa 4 azamenya ibyo ari byo. Kubirebana n'ibyo twavugagaho mu kanya by'uko u Rwanda rurimo kubaka ubukungu bushingiye ku bumenyi, bigendanye no kuba igihugu cyifuza ko mu 2035 kizaba kiri mu bihugu bifite amikoro aciriritse, aho umubare munini w'abaturage akazi kabo katazaba ari ubuhinzi gusa. Ibi bizaturuka ku kugira abaturage benshi bize, bakora ubushakashatsi, bakavumbura ibintu bitandukanye. Aba engineer bakaba ari benshi bashobora gukemura ibibazo by'igihugu, abahanga mu buvuzi ari benshi bashobora gukora imiti n'inkingo. Muri make ubukungu bw'igihugu bukaba bushingiye ku bumenyi. Uko niko mu myaka 32 kaminuza zo mu Rwanda zavuye kuri imwe, uyu munsi zikaba zirenga 30. Kuva mu 1963 kugera mu 1994 kaminuza nkuru y'u Rwanda yari imaze gusohora abantu 2000 bonyine. Uyu munsi hejuru ya 3% by'abanyarwanda bize kaminuza nk'uko byemezwa n'ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha mibare. Uburezi bw'ibanze mu Rwanda ni ubuntu kuva muri primaire kugera mu cyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye, kandi n'itegeko mu mashuri ya leta nafashwa na leta. Hari urubuga rwa internet rwandika rukanakora ubushakashatsi ku nkuru zirebana n'uburezi rwitwa Educate-Lie, ruvuga ko ikiguzi cyo kwiga kaminuza mu Rwanda kiri hagati y'amadolari 1,000, ubwo ni hafi miliyoni n'ibihumbi 500 by'amanyarwanda, n'amadolari 300,000, ubwo ni hafi miliyoni 5 ku mwaka muri kaminuza za leta, bikazamuka bikagera ku madolari 600,000, ubwo ni miliyoni zirenga 10 kubiga muri za kaminuza mpuzamahanga. Aya mafaranga ni menshi ku buryo kuyabona bigoye ku bantu benshi. Niyo mpamvu mu mwaka w'1980 leta yashyizeho gahunda yo gutanga inguzanyo ku banyeshuri biga mu mashuri makuru na kaminuza. Kuva icyo gihe iyi gahunda yagiye itera imbere ndetse ibamo impinduka nyinshi, kuva ku gucungwa na Minisiteri y'Uburezi kugera ubwo yatangiraga gucungwa na Banki y'Amajyambere y'u Rwanda BRD mu mwaka wa 2016, hagamijwe ko inguzanyo itanga uko bikwiye, ariko cyane cyane hagamijwe gukurikirana ukwishyurwa kwayo. Iyi ni gahunda ya leta y'u Rwanda ifite intego yo gufasha abanyeshuri babyemerewe kandi babonye imyanya muri kaminuza za leta, bakagurizwa amafaranga y'ishuri nayo kubatunga ku ishuri, bakazayishyura barangije kwiga baranabonye akazi. Leta itanga inguzanyo ku banyeshuri batsinze neza kugira ngo bige. Ntabwo bishyura ikintu na kimwe muri icyo gihe, ndetse bahabwa amafaranga batunga ku ishuri, living allowance. Aya mafaranga leta ibaguriza ni inguzanyo ivanze na bourse, bivuze ko hari igice cy'ikiguzi cy'uburezi leta iba yishyuye ubwayo. Leta iba iguriza umunyeshuri amafaranga yose angana n'ikiguzi cy'uburezi uko yakabaye, iyo nguzanyo yaba ari nini cyane ikaba umutwaro ku munyeshuri. Aya mafaranga leta iguriza abanyeshuri nta gituti bashyiraho ngo bayishyure bakirangiza kwiga, bayishyura ari uko batangiye gukora akazi kabinjiriza amafaranga, kandi nabwo leta ntabwo ishyiraho igihe ntarengwa cyo kwishyura. Umuntu asabwa kwishyura 8% byayo yinjiza kugera arangije kwishyura. Aya mafaranga impamvu leta iyishyuza ntabwo ari ukugira ngo yashore mu bindi, ahubwo yashyira mu burezi n'ubundi akagurizwa abandi banyeshuri, bityo umubare w'abiga kaminuza ukiyongera. Iyi ni nayo mpamvu abatimenyekanisha ngo bishyure bahanwa, batanga amande kubera ko baba barahemukiye leta ndetse n'abandi banyarwanda bakabaye bigira kuri ayo mafaranga. Amande bishyura ni 10% kuri buri bukererwe, ni kuri buri kwezi wakererewe kwishyura. Kuri aya 8% urenzaho 10% byayo yiyongera kuri buri kwezi wakererewe.
ubu buryo buri mu bwatumye uyu munsi hejuru ya 3% by'abanyarwanda barize kaminuza. Aba bize rero nibo bakora ibi byose igihugu kimaze kugeraho, nibo bubaka ibi bikorwa remezo, nibo bakora muri ubu buvuzi, nibo barimo muri za kaminuza. Inzira zimeze nk'iyi nizo zakoreshejwe n'ibihugu nka Singapore kugera kigize umubare munini w'abantu bize, ari nabyo byakigize igihangange. Nshuti bakunze mudasiba kudukurikira, ikiganiro cyacu cya none tugisoreje aha. Ibyiza no gukanda handitse subscribe cyangwa s'abone kuri iyi chaîne ya YouTube Ismael Mwanafunzi Docs. Naho utaha.